Ito singa to kung talita na parongan na Radio Fijuan na station yal mo to. Ako na poro ko na talita. Mandaw talita kini na parongan Radio Fijuan. Kitongo isu untuk talita na parongan Radio Fijuan station yal mo to. Kito talita ka na Radio Fijuan. Na Radio Fijuan and daw talita kita lang Singatoka. Station di Matino Pinatia na Radio Fijuan Pokoknya Beyanyan. Na Radio Fijuan nandumay bitin na bongga ni BNN. Isambula sekong gona pakalala kanino ndai tukutuku. Erto may mga tarongi may bira na visa le ono na tangane na buku ni nona mate dona nondo to itokani na waidomba may nandi. Erto mbete kitiko na lewe onongo ni erto amoko laki Vasudevan Naidu yang baki basang bulkadiwa ena kabini singa moniti sauti. Erto abakarita katomanda tiko na lewe ni bobale ni Naidu ni adingomendo na ngiri ni singoya metomana tiko mayendona noni tokani ene ngole mai kisuba. Ia angelo raini sa andabutu kama buana paranda ni nono to vale enambungyo ya. Pakarita ko an ni soro nangusino bose ni tamba nakadaka ni visa ni rato sa banga ngati ko na kisyongo kasao kati tiko ni kisi ni lamba. Era banga ngati ko na visa nangunungo na nana may mate endo na tangane ambaki 5.10 enando na mbure ni bulangi suba ena singa tambu sauti. Yakana ngusini bosa ni tamba takadaka ana ni soro ni angole ani namburi ni bulangi na tangani ngo kena dona noni tokani ambaki tini kawalu. Angai ribote taka na noni tokani na vika maya dongo. Erse wara katiko no visa na madal ni vesele bakabuniwai. Asa bakatarongioti na noni tokani ambaki tini kawalu ngo kasa sere kita lenga. Eromai loma watetiko na presidente na nonda bunua ratu epel ni latikau kena presidente mana atu masela ena buku ni kena tomani tiko ngana nonro taka bata na mate ni tue rua. Abe siko tiko mana atu masela ratu epeli ka tik ngani sasanga ni mate ni tu ena nona viki lai vole aka kena we mate ni tu ena pasifika. Waka yang ataka tiko na ngunongo ratu epeli me wakarita ke kina na bunua sa toka kino viti na buku ni nana makiani kena we ding dingi. Ambau laki siko bir na ngone ni viti karabake tiko me majuro ratu epeli ka siko tiko kena Federated States of Micronesia ena vida na singa mayongo. Kina ngito ena may bitumberi tiko kina mata tim ni Fiji Pearls o Julie Honweg. Ama may bitumberi tau manda tiko Honweg kina tim ni viti kartuala ki adaba ni kadhiwa ni tutu ena soto ni pura ena tini kadhiwa sanga bulu kadhiwa. Ena wakarau takira tiko na ngone leo ni time Honweg ena buku ni wingi to so kartu wakana mata tika ni kina. Tukuna hoa ni kitembongin rau na presidente di songo ni netball ni me winga rabi tiko Honweg ena lo mangani ono na madhawa. Dawe keri na wakalele akani nonde tukutuku ni waka dhengu vinaka. Bulan 2 Saiba Tolu FM, enapan 2 raki-raki. Bula FM namban 2 inosor. Go etabo ke boto kola sa Bula FM nga. Bula FM nampan 2 korbo. Bula FM namban 2 sawa. Bula FM namban 2 lotoka Bula. Namban 2 Bula FM memba. Bula FM namban 2 NSR in Singapore. Kalau talita kada warong ng Bula FM lotoka. Ale akar warong Bula FM nampan 2 NSR. Bula FM number 2 NSR.